Lamsogo norokno haine hai kok borok ni tech entertainment YouTube channel Tripura Gramin Bank ni ATM no tui je borok rok confuse wngoi tongnai rok ni bagui kisa video ang mas no manise ATM card apply khaimani yagulo Tripura Gramin Bank ni ATM card apply khaina bagui nung bank o thangui form na hadi apply form na haya kanui aro apply khaidi form fill up khainani apply abo je apply khainani bagi form fill up apply na kalai abo jotto borok khaimano aro account number bumung address rok riwi kanui mobile number rok riwi signature riwi joma riwi bank manager ba cashier ni bank manager ni thani tai logi kono bank o provide khayo rok ATM kono bank o hwngang kai salnai ba saltam tonio ba salnai rok ba salchar inke a ATM mani yagulo baka sungo je salbusuk nang je active wngnani bagai aborong bagai hinggang kai active wngnani bagai jotoi 24 hours wait khaidi 24 hours wait khaiye mani yagulo kaino nini aha Tripura Gramin Bank ni ATM card active ngai thangnai inkai atia hinggai banung Punjab National Bank ni ATM thangai nini a ATM no swipe khaya kanai tick khlaidi ba ajagao nana je pin a jeta box bisingo 4 digit pin abon ni ATM pin nung change khayamu chungo hingkai ATM machine thangai change khai mano angkai te kaisa ni tamo je Tripura Gramin Bank ni net banking mane password pok thaka hingkai tam khlainai password pok thanga hingkai nung Tripura Gramin Bank ni search khaimani yagulo a jagao net banking o thangai akanai nung ID a jagao riya kanai forget password ready a jaga bank account number ba ATM number riya kanai OTP riwi verified khaidi angkai an thaniwo mane Gramin Bank ni angko sekrei tamchakama ID sekrei hingkang babo haike tiklainai hingkai puila sakang Tripura Gramin Bank ni application Play Store thangai download khaidi abono a jaga nini jeta ID T by surungo angkai a jaga ID no riwi mane a ID babo haike manai plus sakang nang a Play Store thangai Gramin Bank ni apps install khaya ona bind device ni riga kanai OTP riwi verified khayai a jaga o register khai pai register khaina bagai nini account number riwi kanai tei nini ATM card to fill khayai ATM card ni jeta 16 digit number man year of riwi kanai rekai OTP phaina OTP verified khaidi ngen nang kaisa nini ATM ko ID card ID number man thanai ID number man pai kai kaisa login password tei transaction password sanam paidi abono same ta khaidi apati haikai nung Gramin Bank ni no mane login khayai mano angkai pogui thangka nini password hingka forget deke OTP riwi dikangkai no nang apro sanami mannai angkai tei kaisa topic ang tui phai tongo oboni boxo norok jodi o jaga buji ngoi tongo hingkai practical bami no phunugui nayang nang gasukno norok bini jajake like share comment khlaina tabukni hambai।